Selain kebus lumino. Jangan cisan tuh. Kok pinjam marat kau. Mau membawa ke sana. Jangan no. Ngujang ya bang, mani soplong lot nak gitu, asing ngurus gitu. Oh ya nak. Maro kini tuh. Mangkat ya udah di PNS udah nih. Kok bisa ya udah di PNS tuh? Padahal nak kan lama begajolan pidan tuh. Bolos kan gayanya gitu modal. Sedangkan ibu rajin-rajin sing ngidang dari PNS. Udah nak cek itu ngomong. Banyak timpal sukses. Kan banggar gue mesti lah timpal sukses gitu mesti. Ngono. Boleh beban wak berpikir jak timpal. Berpikir negatif kan bakat jak timpal kok. Jadi senak berpikir buruk namanya timpal. Man pengulaan kan lo nih. Muntuan ini pemulaan. Jangan mungkin. Waduh, ini gini masih tuh kirim sabo orang kali. Coba cuma habis kali. Ada kan ya kal jalan bang. Doto sangat pikir nih. Ya biasa aja murah dah. Loh Oh, soplong masa dekone ya? Lantah tuh lemo nih, no? Jano, nak, ada ya jak ngorto, masih selit nu, banyak mulihnya ngorto malu jak soplong. WhatsApp bro, WhatsApp, kadang aplikasi lah timpalnya negak lo, tumen ngenah nih. Oh, kapan-kapan mah libur sih? Kayak orang aja nah di PNS ini nih. Ya so. Men sejak dua cek ngonian kan tilah no gaya cek oleh pidan no kan kok dini kan ada man kujang man tanah dong liung lah budi mau gaya ke kota nih nyen kadang ngurus nih dalam mana nih nak waris nih Ini ngomong-ngomong umur lo nih udah saya mau ngurus nak mau kirim sabo nih. kayak mesti orang suka benin orang itu tuh sebat kan bener suka ben wajib kan bener Ujang suka kan bener luung tuh angus selengan tekoling kantor bener nyidang tak gini mau gaya di umo ini ngomong-ngomong wah abang kini nah mang ngurus malu nah kalau tanaman wak tabio janin bang kini ceritanya nah biji dol orang jak dua nih lak ti sebenarnya aja bisa goci nih tanah nih sebenarnya badap wak nih yang nombok wak magai jani nih bang tawa ci kan nah nih kan wak modis tapi patuh kan sebenarnya ci Beli ada antonya mak kayak gitu. ajan weh inci sing masuk beli tanah doci banding ada tanah apa bin tanah leluhur bu pelih ada anto ujang man tanah beli di PNS nah malu nah sunyam di uang orton benyen nah Itulah caranya nak oleh PNS. aduh aji ya manipuanan tanah jak cucu apa ya dom metuin sing ngedom tanah warisan Ke PNS. bisa kan Lebih. sanya apa